kabukid, welcome back to my channel mga kabukid. Karon ang akong vlog, gamay ra kaayo magtanom ko og ferns. Charan! Ni akong itanom na ferns ko. Kay ang ferns daw makahatag yun siya og oxygen sa human. O na ni akong itanong mga kabukid ferns. Kay kini daw ang ferns maka-enhance daw ni oxygen sa human. Maubitaw na ang uban nga magbutang og ferns sa ilang kwarto, sa ilang balay. Kay it enhance oxygen. My mini garden in the making. Hinay-hinay lang. Akong gitanong Nara ferns. My mini garden in the making. Thank you for watching. God bless us all. And please subscribe to my channel for next update. Bye!